Kungenzeka phela udume ulithole udumo bakwazi abantu udume ngezinto zikaNkuluNkulu kodwa odume ngaye akakwazi bakwazi abantu bakwazi emhlabeni baze bakunike indondo ama-awards best kodwa ukhande ukuthi uNkulunkulu angeke akunikeze le indondo nikezwe ngabantu emhlabeni. Bafowethu asisebenzeleni udumo lokubonwa uNkulunkulu, asisebenzeleni udumo lokuphakanyiswa uNkulunkulu, asisebenzeleni udumo lokushayelwa uNkulunkulu izandla ngamane izwe lingasishayeli izandla kodwa uma yena ongabonwako oWuNkulunkulu igama lakhe bona. Asenzele bafowethu ukuthi noma sikholwa noma sisindisiwe noma sishumayela noma sihlabelela kodwa esihlabela ngaye, asazi ukuthi sihlabela ngaye kodwa esishumayela ngaye, sibeka ngaye amatende, asazi ukuthi sikubeka lokho egameni lakhe, ukuthi noma singaziwa bafowethu asaziwe uNkulunkulu uqobo lwakhe kodwa singashayelwa kuphela izandla emhlabeni kodwa esisebenza ngaye uNkulunkulu, kodwa esisebenza ngaye abantu uNkulunkulu uqobo lwakhe akasazi.